Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke ichannel ungaphinde uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha kuona ke amakhosi iKaizer Chiefs okuhlanganisa ke neqembu lezimnyama iOrlando Pirates ke udabulivelayo ekuthiwa ke iKaizer Chiefs isifake isicelo lapha ke kuyona ke iOrlando Pirates ukuthi ke ifuna abadlali ke ababili okumdlali waseswini lapha ke uNdaba kayithethwa Ndlondlo kanjalo ke nomdlali ke oyistriker lapha ke uZakhele leBasa. Laba badlali ke ababili bangabanye ke babadlali okulindeleke ukuthi ke Orlando Pirates ibakhulule njengoba ke kuzophela ke yona ke le season. iKaizer Chiefs isifaka lesicelo ngenhloso ukuthi Orlando Pirates ingabe ke isabasayinisa ama contract amasha laba badlali ke uNdaba kayithethwa Ndlondlo kanjalo ke naye uZakhele leBasa. Singakulindela impela ukuthi ke uZakhele leBasa noNdaba kayithethwa Ndlondlo bayogijima ke kuyona ke iKaizer Chiefs nefisa ke uqinisa sona ke isquad sayo ukuze ikwazi ukuthi nayo icompete kuyona ke ileague ya next season, ileague ka 2025-2026. Yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kuyona ke ichannel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.